Kama simwe amazina Reveranda Kahirwa Ime Kabiruko nasima Ruhanga wabshesha kano wanyuguriraho umu programme gisimuka yaburwa kasheshe iturukuru umwanya wo mu TVAG kandi tumurize katugarura mamani mwe nima bagihurikirize nabarukundeba mukama baherezo mugisha katushabire ikigambo ikiratwebe mbere cy'umukama yata amutuma gwanjye kubaganaho nimwe twakusima Ruhanga twakwebaza ku Ruhanga owembabazi uhumuriza abantu bawe kandi ukabakwata nko kutwaranda ubushesha abamwe be batine masiko nguru bushesha kungatwaranda ubushesha mbwenu ija uyongere gambe nitwe Yesu Kristo mukama wetu amina. Intwaro umugisha ugundi kusima Ruhanga wambasa kuburugana buruganaho n'abakozi ba TV West n'abantu mwena abarukurikiriza programme kandi n'abantu mwena abarukushaba programme mukashaba nabo mukahurira ikikugendo misho bakakusimura ukasimuka ukamanya bikugendo mu ihanga ukamanya bikugendo munsi n'amagaraga bantaba mbwenu ikigambe cy'umukama yata ahamagara ngumbaga none mu muri yakasheshe imwe bampurikize imwe barukutureba nkirugo muri Yohana yo kubanze baroha ishura ya kabiri kutandika na mushoro ngo 15 omutogwe bwamuru byangu okutakundansi erukwaho ikigambo kwaho okutakundansi erukwaho mbweno 15 nukugira ngo mutarukundensi nobya kube bintebe rugirumu omuntu wena kwakundensi okundishe bona kuba kutamurumu mume mugerageranse mureba cyaro mureba murka mureba wagomborra mureba yaruyengo rwekanisa yawe aho ruhona bano yo murka obano burisa obana busaba dikoni obana abureberezi urebe obo orebera yaruyengo rwemerimo orebere obo rwo murka obo ryo gomborra obo rucyamanere C5 area yone iturmo yimurumu aho rukora waro muki waro musigazi waranye neka oba muntu weno mu kiti cyo mu office yenko kwari obana doctor obana nurse obana lawyer obana professor obana lecturer obana omburizi wenjiri obana omwahure obana oha wena yakundensi insejo kunda Ruhanga kwa kutamurumu okunda umwana wa Yesu Kristo kwa kutamurumu nyinda kwehanangiriza kwa kuburyo ko no kundensi ngakunda wensi na nyomaro naza na dance bikabya kunde mesukushomo degree nyine nkabenta jine diploma zinyine nkabenta jine certificates zinyine nkabenta zine okushabo kunyine nkabenta queen akuba nkanazo munsi nazarama nabo amaro nabo wa dance zeciro nabo kuzerera nazokwe nabura cyaburwa nagendereryo nkenzura yo mutungo kugugendereryo kakure nkonje kakura katwara kasasuro nyine nani nko yanangereza muntu we orukundeba orukurikiza programme ya TV West ikigambo cyo kundensi okunde sente okunda marwa okunda bafumu okunda oburogo obwinazi obwinazi bwo kwite mahanda obwinazi omugiga kustamira omworo okakundenso okibo kazavuge motoka okibe sente za government ense kanyanga remerwa mbaze kaburo marwaro okibe sente ze kanisa okiba mataka ge kanisa mukiba mataka gabantu ikigambo cyo kundensi marwa nebyo ine mukama kwerezo mugisha ngo kubagamba ko kwirahina mukama wokwe yimukiza ko kwatugambira Petero yo kubanza ishuri itano gwa mukagata nabwe cyo mwecurezansi yo mukono gwarango gomani obunakuburi kamba tunguri we Ruhanga nakwetungura ayisyo bwire mwene musima kurana nyizobe ndiyo mu programme nemba bazaruhanga nyondi yokwe konga Ruhanga kwetero umwoyo oyeshango ryoko ikigambo cyo mutarukundensi no byakuba ibintu bigirumu omuntu we nakundensi okundishe bona kuba kutamurumu akuba byone byo munse ebyo mu birugwetenga nebya misho getenga no kwehimbisa ahabwa amagaraga tibiruga Ruhangishe bona kureka birugo munseji enseje muhereze Ruhanga mukunde Ruhanga n'umwana we bintu naza kubiterezaje turuga kwaka abantu amataka turuga kore bitashemire okwiba obushuma obwinazi butine mutwe na kibunu buryoko iwehereza Ruhanga kunde Ruhanga n'umwana wa Yesu Kristo ebintu noza korana byereta rero 17 nkande enseji newaho no kwetenga kwayo koko kore Ruhanga kunda
hagumaho ebiro byona ko kweza kore burhanga kunda nogumaho emyaka eba mingi nokura bara umuntu ine myaka mingi toine rubango oine njo mutwe notambura nko musigazi nko mwici oine amani kurumura mukama imwe faka zimwe imwe abaremerwa maka imwe minyeto mwe banyine kabizana bahamya batayi banje tukunde ruhanga tureke kunde twayiza kore byakunda tukazuna tukamuhereza tukamuhimbiza tukamuramye naza kutukore byabe bose nebyo mukama abampera umugisha katushabe mukama w'igurnensi ntukunda tukwebaza aha bwabyo nebyo kutukora turebera abakunzi rensi bakanyomarwa accident zibisire amarwa gabisire abakunzira bakazi bakakunda bashija bwa maraya bafire indwara zabita za sirimu nebirwara bitakushoborekerwa konkiwe ruhango rukherezo mazima kakiro mwana wa Yesu Kristo turebere no murinda no mukwataho no mwimusya natunguka nabaho izina ndugumaho no bwakufakargaho izina rugumaho ekayete kabitongo aguma namanywa ahakubaka kwereza no mukaniso shanga namanywa ngo ekayananke ntebe yananka manye kibanza cyananka mwenu mukama ntukushaba tutakundense na muno mune minyeto abakozi ba government abineza offices ba managers nani mbeshengereza ruhanga barinde abagumye no mukonogwe tumukunde tutakundense rukwawo kandi umushogoranga tatito no mwana mwisero kwera gutumurize turwo mukunde tube niyo twakunda tube niyo twareba wenka omwembezi bwono mukanisa mu government burahamwe wehona tube niyo twareba mu gishogo mwena abarukunde banabahurikize kigambeki gutabargaho okurga hati no kusebera byona amena.